Mwongeye kwirirwa bakunzi ba Rwanda Sun, muri aka kanya tuje kubagezaho amakuru agezweho. Ni amakuru yo mu mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru rero tugiye kugarukaho aragaruka ku mutwe wa M23 wasabye ingabo z'u Burundi gutaha inzira zikiri nyabagendwa. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 wasabye ingabo z'u Burundi zaje gufasha iza DRC gutaha iwabo bigishoboka. Ni nyuma yuko abo barwanyi bafashe umujyi wa Bukavu, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi bagahungira muri plaine ya Ruzizi mu birometero nka 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Kugeza maginga ya umutwe wa M23 niwo uri kugenzura umujyi wa Bukavu, kuko ingabo za leta n'aba Barundi boherejwe na Generale Ndayishimiye bahisemo gukizwa n'amaguru bakajyana na Generale Pacifique Masunzu aho muri plaine ya Ruzizi. M23 rero yasabye ingabo z'u Burundi kuva ku butaka bwa Kongo, kuko zitazanywe no kuhashaka amahoro, ahubwo zazanywe no kuhabiba amacakubiri ashingiye ku moko. Ni amacakubiri rero bamaze igihe bashinjwa, by'umwihariko ashinjwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu wakataje rwose mu gufasha leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bakomereje iyo ngengabitekerezo mu biyaga bigari. Iyo mvuze mu biyaga bigari ni muri Kongo, aho umushinga wabo bawukomereje, ndetse n'ahandi hirya no hino. Ndayishimiye rero akaba asigaye yarabaye nka pare wabo afatanyije na Kisekedi. M23 rero yemeje ko abarundi bagiye muri RD Congo kuhateza akaduruvayo, bityo ko niba bakunda amagara yabo bakwiye gutaha iwabo hakiri kare. Urumva ni umuburo barimo babahereza abo barwanyi, bavuga ko bikwiye ko ingabo z'u Burundi ziri ahitwa Nkomo, Nyangezi no mu kibaya cya Ruzizi zihambira utwazo zigataha. Urumva izi ngabo z'u Burundi nyuma yo kugenda zirukansa ku mugenda zisubira inyuma umugenda, ku munsi w'ejo zigakurwa ikavumu zikikanza gato muri Bukavu, ubu noneho zabazishushubikanyije zageze muri Nkomo ndetse n'Inyangezi, ni muri icyo kibaya cya Ruzizi niho bashinze ibirindiro. Aho niho Generale Pacifique Masunzu yamanukiye, nubwo hari amakuru arimo avuga ko yinjiye mu Burundi, ariko Pacifique amakuru yizewe atugeraho nka Rwanda Sun nuko Pacifique ntabwo yari yambuka hakurya iriya mu Burundi. M23 rero ikomeza ivuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje guteza ku kaduruvayo, ndetse zakoranye n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo mu kwica abaturage bo muri Karehe ndetse na Ihusi. Aha ku itariki ya 13 M23 yari yasohoye itangazo ivuga ko iri huriro ry'ingabo za leta zarashe buhumyi, zohereza ibisasu ndetse n'indege ya Sukoye ihaguruka ku kibuga cy'indege cya Kavumu ijya kurasa abaturage Ikarehe, ariho hanasenyutse n'ibitaro bikuru bya teritwari ya Karehe. Abandi rero baguye ahitwa Ihusi. Nyuma rero yo gufata umujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 basabye abaturage gushyiraho komite zo kwicungira umutekano ngo bakumire ko hari abagaruka kubadurumbanya. Impamvu ibi birimo bikorwa nuko hari bamwe bakuyemo impuzankano, bakuyemo imyenda ya gisirikare, bambara imyenda isanzwe ya civile. Abo rero barakekwa ko ashobora kugenda akisha mu giturage
yarangiza ku mugoroba agafata ya mbunda ye akajya kwiba cyangwa kwica abaturage bikitirirwa mu mutwe wa M23. ariyo mpamvu rero aba barwanyi barimo basaba abaturage ati nyabuna twageze aha muhumure, ariko mukwiriye kwicungira umutekano, mugatanga n'amakuru n'ahantu mwabona umuntu wese mwakeka ko ari umusirikare, ari umuwazarendo, ari za mayimayi, ari ziriya katakata zose ziteza umutekano muke. Ingabo z'u Burundi rero zishinjwa kandi gusahura abaturage no kubakorera ibibangamira uburenganzira bwa muntu nk'uko biri mu itangazo rya M23, kandi byagiye binagaragara mu mashusho yagiye atambuka hirya no hino aho ingabo z'u Burundi zanyuraga zirimo zihunga. Ngaho banyuze ahantu bacuruza amatelefone barateruye, amaduka basahuye, imyenda birukankanye, ibintu byose bo bahuraga bamuhohoteraga. Hari n'abagore bafashwe ngo ku ngufu n'ibindi byinshi bibangamira uburenganzira bwa muntu. Rero kugeza magingo ya abakurikirana hafi uko byifashe mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu, M23 iri bukurikizeho umujyi wa Uvira, kuko ariho bari abanzi bose bahungiye bamanutse ngaho za Kamanyora, ariho n'uriya mugabo Purusi guverineri yamanukiye agenda bundabunda n'abandi bose. Bivuze ngo rero kugeza magingo ya M23 byanga bikunda igomba kumanuka Uvira, ndetse bakanazamuka no mu misozi miremire ya Minembwe kugira ngo bagiye gufunga ikibuga cy'indege cya Minembwe, dore ko ari cyo kibuga cy'indege ubu gisigaye muri kariya gace gishobora guhungabanya umutekano ku ruhande rwa M23. Aba rero bavuga ko bishoboka ko ari ingabo za DRC, ni amakuru arimo aturuka hariya muri Kongo, zishobora kuzahungana neza u Burundi zinjiriye mu ntara ya Cibitoke. Abarundi barimo barirukanka begera iwabo. Amakuru akavuga ko mu gihe bazasumbirizwa M23 ikomeje muri biriya bice igakuramo Plene, Ruzizi, ikamanuka igenda za Uvira nayo hose, byanga bikunda abarundi bazinjirira iwabo. Binjirire iwabo kandi n'ingabo za Kongo n'ubundi bari kumwe bazinjirana rwose. Urumva ntago basiga bonyine. Icyakora kugeza magingo ya abantu bose bategereje kureba aho ibintu bigana, kuko umutwe wa M23 wo uragaragaza ko ikibaraje ishinga ari ugukomeza gukurikirana aho umwanzi ari. Iyo bavuze gukurikirana aho umwanzi ari, ni kuriya bariya bahunga bamara guhunga ubwo ngubwo bakazaza barasa. Ubwo rero M23 yo igenda bakurikirana. Rero ikindi twababwira ubu kugeza ubu ahitwa Kindu nta musirikare cyangwa umupolisi n'umwe ukihabarizwa, bose bahunze. Barimo baravuga ati iyi M23 ibintu irimo igenda ikora hirya no hino ntago byoroshye. Ubu rero za Kindu naho batangiye gukuramo akabo karenge, kuko kugeza ubu amashusho angeraho ikibuga kirera rwose, ikibuga cya Kindu kirera. Ni ukuvuga ngo rero M23 icyo bakomeje ni ukukomeza basatira, banatekereza icyakorwa kugira ngo aho bafashe amahoro abashe kuganza, ibintu birushaho kugenda bimeze neza cyane. Yego nguko uko bimeze. Ikindi kandi ubu M23 irimo irwana nayo irimo iragenda itegura za mine. Abasirikare ba M23 abasirikare b'abarundi bagiye batega hirya no hino, bumvaga ko nibava muri Bukavu birumvikana M23 iri bwinjiremo huti, ubundi bwo izo bombe zikabaturikana. Ubu rero ikintu kirimo gikorwa, M23 irimo irakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gutegura
izo mine ziri aho hose zatezwe n'ingabo z'abarundi. Rero abarundi urumva bo barimo barakora nka Al-Shabaab, akajya ku nzu agatega, yamara gutega agakuramo ake karenge. Nibyo bakoze rero abaturage barahumurizwa kuko General Byamungu yamaze kugera hepfo hariya kugira ngo ibintu birusheho kujya mu buryo ku ruhande rwa M23, ariko FARDC, ariko ingabo z'u Burundi, ariko Wazalendo, ariko FDLR bakomeje gukuramo akabo karenge bahunze Bukavu. Murakoze cyane, mukomeze mubane natwe mu makuru agenda aza umunota ku munota.